kipai ba mentah kila sa pendeng da kayet khmat ke bajar ngam ba kim yo ban bam habaki bam yo plang ubayap uplang brater khong ki i ba ude uplang bajar ngam mano abile bergonong rim jong a voice of people party habile bat karukom sinsha khada haga jela ga jongi lagalong ka district council ne lagalong ha kas assembly bat haga jela hebar away kubai sibun ya kasinong ya so bhabanai kubai i ba mashring ru ibalong u shongro jogane ga jialang yai ba is nehing ibalong u kertong jong ka voice of the people party na gane ka constituency ngai kubai sibun AFP ya ka ba pilami sekmat ya ka ban long tau kertong uban kit engkor ya kata ka jingtku jong ka party kumnu ban pen urlong ya kata ka jela ban ya kata ka bri new trap jongi ban long ka jaka ka basingan ka jaka ka ba kiu shapang nang ni sekmat hoy ban long ukurtong na ka BBP ka campaign na ka way pat ke political party hap piwan sa voice of people party hila so thu sha ba hila shim ya ka ni garai lang ba long usyakri om long ukan rat kum bakren i Dr. Ricky Sengkon kasawa nai kublei ya i Dr. Fabian lingdo i dei wei na ki kattu kat ningut ki riurang ba jong kani kari khasi jaintia ki jongi kabang ada bo i hajrong ngabu i hajrong om namar baidon naga BBP dei nadu menswa ngasai om bagajat penri bojongi karadon bok sibun bagi dang don kum kini kiri orang ba badang la banti ban buat benia ya jinglong tenrai jong ka jat penri bojongi bat ban ai ka jingsai hangi kilong ni ngana sepeti kum uwei na kiri sta jong kani ka bri ni utrap ibalong ibakordor sibone ba habang asyong ahmat jongi ngasngau ngalong tang kunarit bat ngadang dei ban yo kaji kai ka koror sibun nai hot kadai ru ka ba setenat bai khon jugi bane ngala yo ban hikai dikala don kaji dei ka khamslam yang abat isa ban ni sai setenat mensua ha college ya ban khot di ban ai jingkren ha ki khon samla ha ki khina pule ha college ban nang nei sakmat ru sang istana sibur ba ngai ban minta ha kini ka party ya ka bangin yo ban ya tei ban yo ban ya khlepat ya kini ka jela ka jongi ban ya ka jat riu di baro kawe digai ku play ba kersoi ba sanbor ya ki we kiri orang ba ki badan ha kini ka jaka ya ka jing persang ya jong pi bat kham tam ka jing ai ku play ka long ye pi ki pat ba kinong snong jokan ni snong ya ka pila pelat por nadu ki kena samla ki long kme ki long pa ba pila wan sakan ni jaka ya ka ban ngap ya ka jing persa ki jongi harbe dei bat kene ki election pila pelat ki por ki jong pi ki jing pon kam ki jong pi kublai sibone ba dia gitu ki badon hagi yeng kisam ki jong pi ki ba pila banyak snow lengba kan ya kor pensawaru kublai sibun ya kajing play por ke jopi ya ka ba pensngap ya kane kajing pensai apa ngapai ya kajing long jingban joka politics ha kane ke Roy constituency ha kane ke kenti ke pemerintah ho ke satpet nadu penswa namar kane ke constituency kelap pinmi ya uwei uriu ramba ubangi ni pet wat kibasaban lagi constituency ngamen swa ngasai pet je kini ko Roy constituency namar ha tu kapor ngai i iba kek maulong baudei unong nyalam ubas kem kanong rim kata kadai kajing long ko jong iba iskem kan nong rim henlam bai iba kek nado bastan hado bakut ide haga parti rulum into cross palat ya kata bat ila aga jing sekri kaba godor ya jala kublai sibun ya pi kinong Roy constituency Henry kane ke constituency ngamtip nakadaw balay
Hadin ke jing penmi ya komu tu uri orang ba. Ngestusi konom. Bat maaf ya gini bangga ong. Ngai kum ba ka jah lentino. Hagan dia tu juga. Na gani constituency ni myo asyo. Ya kita kibri di bas camp konom rim. Bat kibalong ka jisyan. Ya ka jah bedreu ka jongi. Habang apet ya gani di election ka pamenta. Ni bakimi ki candidate Shibon. Kibanwan terwa sepi. Kidan naga sengrulom, kidan naga kongres, kidan naga NPP, kidan ki independent ru. Hagan ni election ke pamenta. Henry Paipa. Nakwa bani tu tangga ni gawai. Haga jela ka jongi dan tang ar kenhun. Kata ka kenhun gawai kalong ka NPP. Bakawai pat kedai ke BPP. Omdon dak kawai pat ke kenhun ke badan hapadeng. Yok pi bakla pai ba ya bilang ong pakadon kawai pat ke kenhun omdon. Balai ong ya kata. Namar ba pinpet ha assembly. Ke UDP ke don ba ke NPP ke Kersan. Ke HSPDP ke don ba ke NPP. Ka PDF lain na yung syu ka dorong kruk sendon ka khaliap ialah ka jong kalama ya kaban longdo long snam ba ke NPP. Pinpet ka Kongres Parti ru ha ke HDC ki Kersan lang ya ke NPP. Hilap hangni babaro ki don ba ke NPP wa kitu ki independent ru hilap. Kiba pun ki independent haga bakut hakam tama ke HDC ki rung isa ke NPP ki punya daya de bak ke NPP kata kalau ka syakral baharan ni jela ka jongi dan tang ar kenhun kata kalau ka BPP bak ke NPP kalau ni banyak berbicara ki wei mentah lalu pemcit ya ke BPP bahaba cit sendan ya ke NPP bakin laja bunkam kini lah pembungkam menkalang ya gitu di uniform di jongki. Nampak noi pila tapi jadi ki parti. Harga bakut kini lau ya di uniform bakin pom dah ke uniform juga NPP. Kata kepala tiga noi itu. Lalu kalau apa itu awak pembungkam. Noi kata apa lagi? Kini kibawan sepi. Haki wei ki parti. Kiwan kiong. Ai ke Kersan jana bangalong kumta ngan lek kumta ngan trai dak kumta ka jopi haga bokut kirung haga NPP ngarong ipi kata raja hagini constituency pet kamawati ke ai baja pet ke umsning ke ai baja pet ke nongstoin ke ai baja kini ki MLA na kongres ki le rung sa ka NPP kiong mangi hamla ban sakri khamha yo paidala da ka bangidan lang ba ke NPP nganong ipi pai ba kata kata ke jingalam bakla kajingalam bakla ka bakrawe namar baha ka jing senchar pai ba bani yo ya ka sarkar ka patre na ba ka bentau pai ba dan kam ya ka opposition ka baklan jadi gini kilaimut kimtre ben klan ya ka opposition kilai ya punya so ya le ba ka sarkar haba kilai punya so ya le ba ka sarkar kanang yo bor berhakla baka yo bor dan kakat bakibun hiru baki le jubor habla yo bor kata kadai kebangi kwa bandit ho ini bat haba ki kile syabanya so bak NPP kai ke bacia kalong ba kini kim kwa syu ya ki pai ba ngasnom senei pai ba jong sning ka pai ba jong kamawati ki pai ba jong ka Nongstoin ki pai ba jong ka mau kenro ki pai ba jong ka sora balai ngong ni kata namar ya kini ki pai ba menta kila sa pendeng da kayek mat ke bajar ngam ba kin yo ban bam haba ki bam yo plang ubayap uplang brother khong ki iba udai uplang bajar ngam mano ba pendeng ki MLA ki jongki nata kada modal ya baklakan no mana sarkar kin peni be segi paiba bakalong ka bapha kadai ka bapiang ti krong ko ba ong epi ki pha bam phang jangam ya ki paiba da ka ba ki pendeng da ka yit khmat ka bajar ngam om da ka ba ado phang bajar ngam paiba nata kada hagane constituency ka jongki
Wat baklah akan yakin tiba pinong bapin bet jadi wegi parti bapin jet jadi wegi parti yanong saya sempat lalat hem jet jaga BBP jet sendal jaga NPP Henry ngene tu EP ke kebajian ada jet ya ke NPP Hausnam arajar katpra hangapun pengiyo ya ke sorka ke batumai hadin ke cing senca jong doktor mukul sama hadin senca jong doktor mukul sama bon kilai knyum kaya ot ipai ba kira om bagani ke sorka ke donmor ke sorka ke balik jubor bagi kulaban yono ya ke cingkela hausnam arajar katra ngilayo sisa ya ke cingkela Hado por gilayo yang sorkar dalam kemat daga NPP. Iwe parti gelias sno kti haga NPP banyak tahu yang sorkar kabak krem ko kongres kabak krem doktor mukul sama. Ngarong ipi kumuwe nagi nong sonong. Wala dalam tu kamdei ubriu ubasi komen to ho. Uban sungai to ho. Andre hak tu kapur ngarong lese kani sorkar sisa kan long ke hampir tongin ya pek arajar kat prangi pek Henry Marsen sedang nias ngautu bagani ke sorkar kanya lampin banyangi sakalenti ke bomdai hadin kata hilap mi aki kot kubor mi aki eki media bakumno bagani ke sorkar kamla banyalam ini ha kata kejingku jong kipai ba kajala mi kita kicing ong mi kata kecing kabuat kani kanoi pikam mi wat kini high court ru bakumno kani ka sorkar kamla batte lakam ya kecing ya khai to kecing ya khai kabom long ka kumkaan ha kani kajala ka jongi mi kata kecing le bian Henry ke sorkar laong ba kapin pai dan hikmat kibom yoi bak ke high court jong kami khalia keren ya kata ngapor ya ka jingle bian hangan ke jala ka jongi hapo jong ke yalam jong ke sorkar hiyo iba ka jala ka jongi kala nangam ha ka dapram hon nyanong ipi kum uwe na ubre kum uwe na gibreo badan niya ka jinget kle ngana mong bang niyam day ban simram henday habang isimram ni day ban pinti kana bakato karam ka bang isim kana long ka jing mentoy ya ka jela bad yaw nong sok snong kata ka thong henday ngan ong ipi ya ka ni ka jela ka jongi nimla bansanya bakan le ya kata ngan suai nuksa ya pi gawe Hagapur balong MLA election ban penbe yo pai ba ban ai ke tingerap yo pai ba ki he lagi tu kisniang ki ban ba lagi wan manra sekan ke jela ka jongi haba kira sekan ke jela jongi kisniang di ban ba bon bagi yap ki wan ra ka jingpang kisniang ni jongi ru trebia ban teswa ban ra kisniang sekan lagi doktor Barga ke bang kwa ban ong ipi ni tangman penbi di election haga jing isa ki he ya kaspa naga jela ka jongi ban let pen he business ya gitu dinograp ki badon saba ka jela hatla da ka jing isa lagi kwa banyarap ya ki norap ya ki noris nyang di jongi jadi ban pet naga ni ka jela ka jongi ban ai hang ni ban nang ni sasalan saba la ni berkam hag ban bam haga ka jela ka jongi hede kimle ya kata apa pipet ya ke MD hari ini kisnam di bawah leno tapi pulih ke CAG report dia ini kecimpran kam baklai ya ke pisah jong pai ba latho ke CAG report berpilap bahagian ini ke sorkar kumno bagi pai ba kinang mat ya ke jing jenja ke jela ke jongi kapan Simi takaram kiong berkintil ya kayo kokot berkintil di kun samla berkintil di jenang jingsa kat bagi nang warai pisah pada sabar hendai penlap pada ba kata kejela kejongi kanang ngam bat kata kalong ba gelang noipi kat manang pelut pisah kat manang trei kata nang ngam kejela balai ngong ya kata menchua
kajela kampat day kata kabaran hatrai ya kajeng duk hindai minta kajela kajongi kalong kabalai na kabaduk tam cong dijela ha kari India kata kari kajeng long kabangi day banleran bagi yo kumya kani ke sorkar kaba penduk yang hamin kani kang simi ke report bakung no kajela cong kajela Meghalaya kajongi ba kajing pep school cong dikena kalong palak yam bak kajing pep school hang ni kalau cur bakat tamdo yang kiwi jala laino ya jala Bihar kata rupanya kami dari banderan hendak yang paling kini kajing hap cong kini jala kajongi haplen kajing tulok cong jala kajongi pelak pada bagi kispa kinang kispa hari ni layo hari report hari ni si laino bakumro hangnya kejala kajongi kiba rispa kinang rispa kiba duk kinang duk balong bahari kejala kajongi kedon kecingnya per kapa sikat dai hapleng ubaduk bat ubaruspa unong gendong bat unong sor kata kami ke report kali jia balai namar baka polisi terekam namar garukom terekam cong kadi ke sorkar kamlong ke babek kamlong ke berhenti Ladon kecing jing nam coba pun di kontraktor. Balai luar nak itu kibadan kecing edai bagi bekersan. Ya kan ni parti. Kiwi kimyo kamsu. Hatu kumbata kejelangi kwa bandon. Hagabatan gitu kibadan. Hagabor kibadan. Hak senda cung kibadan hagabor. Kinyo ya kata kaspa kapau. Kinyo ya kata akam gajam. Kabau pai papat un up kumba up itu ikut sen. Kata kata kecing gili kaba. Ngakwa ban pilih. Kata kata kecing pensai ke ngakwa ban pensai hang ini. Ladangi jet ya ke NPP. Ngan ong EP ke jela ke jongi ke nomdon je ke lawai. Apa ripet ya kan ni? Ka kebakiong ke dia IMA. Jadi sisa ke IMA Invest Meghalaya Agency. Apa ripet ya ke tu kumru makan sorkar rongin ngan pinbi ya kata landang. Nanya nak ni kalan bangin iPad, syah gitu ki karkhana, syah gitu ki besengkam sengjam, ban ai cakai ki, nang banwan ra ya kata karoi kapar, ha kejala kajongi. Tapi skap ya kata snow bakal day, tapi skap ya kata snow bakal biang, snow pengidai ban ai kecik ro ke sorkar, kapa perkat ya kata, henengen ong yepi, kapa ma kalong ba, ha kan ni ke sorkar. Ya kani ke lanban ke don ke timba yo kadai kan dei ke scam ke bahe pha kata kalan scam negeri smat balai ngong ni kata ha tu por pinpet badan tu ke jingya pinbi ya tu ke public hearing hang the hang sky hat chain the hills kia pin kia le tu ke public hearing banle ayu ban pin he ya tu ke karkhana Sina jauh bilang, hak tu kapor, kim ayla ya gitu kibri kiba persa, ya katu kacing penhe, ya katu karkhana, kidon kiba persa, anda kim ayla, kini kumnu, kip hasyo, pabom dagi pulit, ya kipai ba kiba persa, ya katu, hilaman lengok balai, kami gitu kacing syo, hendak tukse, hadi katu kami kami haki social media, kami haki media. Ba katu ke parti ka atau katu ke company kabale ia katu kaba kwa man pinhe bat paladon kecing syabom syatit cong kikin thai ki samla ki rangba hak tu kasnong kedai ke company belai hadu san tholak tingka ya NPP kai ke bangong kalong ba yo lese ngai pikir ni kadai kecing ma ka batra wat ka bangi hab banong di ba pikir Bande se kum gani karo komle ban ai ya ki company ban ai ya ki tu ki karkhana ki ba ai pisa sya ka parti kin yo kita haka jagawan yo nong upai ba yo nong ka parti haka jagawan yo nong pai ba yo nong kinong yalam bat karbangi ngido ya ka jaka kinong yalam pade kinang he kapla kata kadai gecing ba ka ba ap ni haupra kata kata ke bangi ni hapan fikir bat nata kala nong yipi lada fijiet ya ke NPP long ba fijiet ya kalawai ke badum kalawai ke bajenja kasyong api pai ba fi ke besar
kam dei isu ka por ko ben shwa ka ba kibre kam tep shu kim yang isu ya ka e ka ba ja har saudong sapun ka jongi penan kam yang di sa ka jongpi penan kam ya ka ta bor perhat ka jongpi mena ka ne ka MP election ya ai ka jingiro ya ka umroy constituency kama ai yang ipalat ya kan 20% jo ka vote share nangane na Ribhoy district ka vote share ka ba hetam kadai nangane ko umroy constituency ka ba giong ka umroy constituency ka constituency ka ba ngambha ka pisa henry ha ka MP election pipet ka khong pong ya kata ka giong ba umroy constituency ka dai ka constituency ka ba bang pisa Hubei Sibon